twongeye tubaha ikaze kuri Hadi 250 TV yanyu, kandi ndabizi neza ko mudukunda. Ubu tugarutse tuje mu mikino nanone. Uyu munsi hari inkuru zidasanzwe, ariko yo tugiye kwibandaho bunona ni ya tombora y'amarushanwa nyafurika, ayo tumenyere nka Confederation Cup ndetse na CAF Champions League. Aya ngaya rero nk'uko mubimenyereye ni amarushanwa ajyaba buri mwaka, akajyaho amakipe y'ibihangange, amakipe akomeye. Ni amakipe yaratwaye shampiyoni iwabo cyangwa se ibikombe by'imbere mu bigo iwabo. Rero bisaba yuko aba ari amakipe afite imbaraga mu buryo budasanzwe, yariteguye mu buryo budasanzwe, bituma natwe tugiraho amakipe nko mu Rwanda, amakipe yacu yitabira. Ayo makipe yitabira rero nk'uko mubizi ni amakipe akomeye abiri, Rayon Sport ndetse na APR. APR rero uyu mwaka nk'uko bisanzwe imenyerewe rwose, isa nkaho yabikoreye, izakina Champions League, ariko Rayon Sport yo izakina CAF Confederation Cup. So tugiye twihuse kugira ngo tudatinda, ndashaka kugira ngo mbabwire uko amakipe atomboye cyangwa se uyu munsi yatomboye muri irushanwa uko bizagenda. Muri tombora yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Amarushanwa uko azagenda, Rayon Sport niyo yabanje gutombora, kuko habanje gutombora amakipe yo muri Confederation Cup. Rayon Sport igutombora ikipe bita Singida Big Star yo muri Tanzania. Iyi kipe rwose muri Tanzania igize irya pe kugeza naho ibashije kuza muri Confederation Cup. Rero turayiteze. Ese Rayon Sport uko tumaze iminsi mu kubona mu myiteguro yakoze, irimo gutsinda, irimo gukora cyane, ese hari ikintu yabigiye gukora? Iyi ni round itangiye, mbere y'uko ijya kuri round ya nyuma iyemerera kuba yajya mu matsinda, izabanza ikine na Singida Big Star yo muri Tanzania. Rayon Sport rero abakunzi bayo muraza muratubwira ese murabona izakomeza, izayivanamo ijye ku yindi round? Ahangaha nibyo kwitega, kubera ko muri Tanzania hari umupira mwiza, hari shampiyona imeze neza. Mubona za Simba igaragara mu makipe ari imbere cyane, mubona za Yanga nayo igaragara mu makipe ari imbere cyane muri Afurika, ndetse zigeze ku rwego rwiza. Rero ntabwo nzi niba Rayon Sport igiye kwivana imbere ya Singida, ariko mwe mwatubwiye iki? Mubona Rayon Sport uburyo yiteguye, uburyo yitoje, uburyo irimo gutegura n'uburyo yaguze, bizaba ari ibintu bizayiha imbaraga zo kuba yavanamo Singida. Njye ndumva twabitega amaso, ariko ahangaha ndabona bishoboka. Singida irakinika. Singida ni ikipe nk'izindi, niyo muri East Africa nk'uko natwe turi muri East Africa. Nta bintu bakina bidasanzwe natwe tutakina, cyane cyane narebye ku Rayon Sport no kwitegura, birashoboka ko yabikora. Rero Rayon Sport turayitegereje ngo turebe ese igiye gukora iki muri iyi minsi, iritegura gute, kubera ko aya marushanwa uko apanze azaba hagati y'itariki ya 19 n'itariki 21 Nzeri, cyangwa se ukwa 9 kwa 2025. Umukino wo kwishyura uzakurikiraho mu cyumweru gikurikiraho, ubwo twavuga ko ari hagati ya 26 na 28 Nzeri. Ibi biravuga iki? Biravuga yuko nta gihe gihagije cyo kwitegura, birasaba yuko bashyiramo imbaraga nyinshi zo gukora muri iyi minsi, bagakora ubutaruhuka, tukazareba ko Rayon Sport iva kuri iyi round igakomeza ku yindi round. Rero twarayibonye, Rayon Sport yakoze ikintu kidasanzwe, ijya mu matsinda, inavamo igera 1/4. Twitega iki muri uyu mwaka 2025-2026? iduhishiye iki? Reka tubyitege, tuzakomeza kujya tubigarukaho mu biganiro byacu bitandukanye bigiye kuza. Ahubwo reka twigire ku ikipe ya kabiri, ariyo APR FC yadusohokeye nk'ikipe ya mbere yatwaye shampiyona y'igihugu, cyangwa se ikipe yari ikomeye, yari irenze izindi zose muri uyu mwaka wa 2024-2025. 2025-2026 rero nayo yatomboye. Mu gutombora kwayo yatomboye ikipe ya Pyramide. Iyi Pyramide turayizi ko yagiye ikunda guhura na APR. Ese ibyabaye mu bihe byashize hari impinduka? Kuko tuyizi itsinda APR ibitego 6-0, yitsinda 3-1, banganya 1-1. None turashaka kureba ese APR ihora itsindwa na Pyramide ni iki yakoze muri iyi minsi yose ishize kugira ngo yitegure
kugira ngo irebe yuko byibuze hari ikintu yakora ikaba yakomeza nayo. Turategereje ngo turebe rero. Gusa icyo nzi ni kimwe nuko umupira widunda, ariko nubwo widundana ubuhanga, ntabwo ari ugupfa kuza ngo widunze gusa bijyamo. APR niba ikeneye gutsinda birasaba ko ikora, igakoresha imbaraga nyinshi, igakoresha ubwenge bwinshi. Nabonye yaraguze ba rutahizamu bafite imbaraga, nabonye ifite abakinnyi beza. Reka turebe ko hari ikintu izakora kuri piramide. Icyo twifuza nk'abanyarwanda ni uko tubona APR yatsinze ikava imbere ya piramide, ni uko tubona APR yateye imbere ntijya iviramo kuri raundi ya mbere nk'uko bijya bigenda, cyangwa se yanakomeza igakomeza kuri raundi ya mbere ariko ikomeje bigoranye. Gusa kuri iyi nshuro aho bitandukaniye, ntekereza ko inakomeje yaba yabikoreye ku rwego ruhambaye, kuko piramide turi kuvuga yatwaye igikombe, yatwaye igikombe ije kudifendinga icyo gikombe. APR nibasha kuyivanamo tuzayikomera amashyi, izaba yakoze ikintu kidasanzwe. Ariko uyu munsi bityo turimo kuvuga nuko APR FC n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona, ikipe irimo gutera imbere. Turashaka kuvana muri iyi kipe yo Misiri. Iyi kipe yo Misiri yatwigije nkana, APR yivanemo, nitayivanamo birakomeza kugaragara nabi, kandi birakomeza no guha isura mba APR, kubera ko APR tuyimenyereye ko ari ekipe iza igahita ivamo. Kubera iki kipe itwara igikombe yagera hanze bigahita byanga. Ibyo nabyo ugomba kubikosora kugira ngo urwo rubuga ruveho, kugira ngo ibyo bintu bitameze neza biveho. So APR rero nayo turayitegereje. Nayo makipe yacu navugaga habiri uyu munsi rero, kuko habaye tombora, ntabwo iyi nkuru twagomba kutayibagezaho. Mwumve neza uko byagenze nuko bihagaze, tuzakomeza kujya tubiganiraho. Urumva ko n'amarushanwa agiye gutangira kuri 19, hagati ya 19 na 21 imikino ya mbere izatangira. APR izakirira i Kigali. Ubwo rero urumva birasaba yuko turushaho kugenda tumenya neza uko bizagenda. Rero mutube hafi, tubane namwe kandi dukomeze gukurikirana. Ntekereza neza yuko abafana ba APR murahari, mutubwire murumva APR izabasha kwivana imbere ya piramide. Abafana ba Rayon Sport, ese muzabasha kwivana imbere ya Singida? Kandi Rayon Sport nidatsinda tuzavuga ngo ese kuki Rayon Sport yahuye n'ikipe idakomeye cyane, cyangwa se yo mu rwego rwacu rusanzwe rwa East Africa ikaba yatuvanyemo. Rero reka dushyiremo imbaraga mu kwitegura, yaba APR yaba Rayon bashyiremo imbaraga mu kwitegura. Twakishimira kubona amakipe yo mu Rwanda arimo gutera imbere, agenda ajya ku yandi maraundi, agenda azamuka. Murakoze cyane, tugumane kandi tunoze kubaha ibyiza. Murakoze.